Spoštovani južni sosedi, dragi ostalni direktor Slovenskih železnic, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Na političnem parketu se rojeva nova stranka z imenom Stranke enakih možnosti Slovenije ali krajše SEM-SI. Predsednica Elena Pečarič je v prvi izjavi za javnost razložila, kaj je namen ustanovitve stranke. Naš namen je vzpodbujanje ljudi k samostojnemu in kritičnemu mišljenju ter k aktivnosti pri političnem udejstvovanju. Zato smo ustvarili stranko enakih možnosti Slovenije, SEM-SI. Združujemo se z namenom politične participacije in aktivne borbe za prijaznejše ter pravičnejše razmere življenja vseh ljudi, za njihove enake možnosti. In ker smo bolj papeški od papeža, nas zanima, kakšna so načela, ki bodo bedela nad novo stranko. Pa kako smo to lahko bolj papeški od papeža? Kaj je to spet? Skratka, radovedni smo. Poglejmo prispevek. Potem nas vodijo načela zavzemanja za odprto družbo, ki temelji na doslednem spoštovanju temeljnih človekovih pravic, državljanskih svoboščin, družbeni solidarnosti in možnosti participacije vseh. In še krajša zanimivost o monetarnem sistemu iz razmišljanja Pečaričeve. Razmisliti bomo morali o neodvisnem ustvarjanju lastnega denarja, ki bo prost dolgov, saj obstoječi monetarni sistem povzroča vse večjo koncentracijo bogastva in oblasti v rokah peščice. Na drugi strani pa ustvarja revščino in vse večje zadolževanje. Vzemimo demokracijo v svoje roke. Uradni govorec Ministrstva za zunanje zadeve Milan Balažič je podal razlago o hrvaškem argumentu pri pogajanjih za vstop v EU. Sosednji argument se da strniti v vprašanje, zakaj je Slovenija lahko vstopila v EU z nerešenimi mejnimi vprašanji s Hrvaško, oni pa tega ne morejo. Namreč gre za to, da ko je Slovenija vstopala v Evropsko unijo, je skratka imela za nalogo tudi razrešiti obmejno vprašanje. Slovenija obmejno vprašanje razumela, da ga je razrešila s sporazumom Drnovšek-Račan, ki je bil torej takrat potrjen s strani obeh vlad. In Evropska komisija je takrat seveda tudi razumela enako, da je Slovenija svojo nalogo opravila. Pozneje Hrvaška odpovedala ta sporazum in Evropska komisija in Slovenija sta torej v procesu vstopanja Slovenije v Evropsko unijo razumeli, da je to vprašanje rešeno. Zaključek na to temo je Balažič strnil takole. Ne, Amerika, Slovenija je tudi sprejela Hrvaško v NATO pakt, se je za to potrudila po lastni volji in potrebno razumeti, da je na hrvaški strani zato samo to, da opravi domačo nalogo in potem so tudi njej vrata v Evropsko unijo odprta. Včeraj še generalni direktor Slovenskih železnic Matic Tasić, kot ste pozornejši med vami že lahko razbrali iz začetka stavka, ni več na čelu železnice. Po manj kot 4 mesecih v sedlu potencialne socialne bombe je spokal kufre in adijo. Razlogi za 32-krat omenjeni odhod so premajhna podpora tako od vlade kot opozicije in zaposlenih. Je pa tu še dejstvo, da ga vlada, ki ga je sicer tudi imenovala, že nekaj časa muči s problemom združljivosti funkcije župana in direktorja. Novi začasni prvi mož Slovenskih železnic je tako Aleš Tavčar, zadnje dejanje Tasića pa je bilo toplo slovo od zbrane 7. sile. Komentar dneva o politični in gospodarski krizi Ian Parker. The current political economic crisis makes people feel afraid. This fear is quite understandable, for many people may lose their jobs and they've certainly lost their trust in politicians. But today we need to notice the role of an academic and professional discipline that operates as part of capitalism and that prevents people from taking political, economic action to tackle the crisis.
This discipline is psychology. Psychology in the colleges and clinics will tell you how you need to correct your faulty thoughts and change your behavior so you can be happy again. But what is the agenda here? There are three aspects to this agenda. The first is the individualism that psychology is based on. This individualism strips out relational aspects of human action, and those aspects are then only reintroduced later as if they're variables. In this way, the very individuality of human experience, which derives its significance and value from histories of interaction with others, is betrayed. The second aspect is essentialism, in which qualities of human activity are separated from each other so they can be categorized and refined within a psychological model of the person. This essentialism then organizes explanations of what people can do and cannot do in terms of fixed mechanisms or procedures. The third aspect is normalization, which operates through universalizing representations of human beings, usually with the effect of confirming the superiority of the culture from which the representations emanate. Today, that usually also confirms the superiority of Anglo-American culture, in which psychology is so strong, and it's then globalized. It then defines who is abnormal. Psychology operates alongside psychiatry, and even in some places in the world, with psychoanalysis as part of an apparatus, the psi complex, and as part of a process of psychologization. Psychologization works through an experiential commitment to psychological explanations, not only of what happens to each individual, but also what happens to society. Advice and makeover programs on television feed these explanations and encourage people to feel them as if they're deep within themselves. Then the language of psychology comes to replace political explanations, and this language limits the room for maneuver and, even more so, limits social change. So when you speculate about what made the banker have a crisis of confidence, and when you imagine that you should change the way you think and feel as a solution to this crisis, you are sharing in this psychologization. It's a powerful ideological contrick, and an alternative to capitalism must also include an alternative to psychology. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Jeseni bomo lahko videli novi film Damjana Kozoleta, znanega kot režiserja in scenarista Rezervnih delov iz leta 2003, ki je zaradi nesporazumov s filmskih skladov njegov zadnji pravi celovečerni film. Slovenka bo premierno prikazana konec avgusta na festivalu v Sarajevu, tule je pa odlomek iz prikolice. Ko sem imela 19 let, sem šla v Ljubljano študirati angleščino. Ne, zdaj ne bi mogla. Angleščina je danes osnova vsega. Brez nje ne moreš nič. Kaj? Enkrat sem v Maxi Marketu videla en čuden oglas za casting. Šla sem tja, ker me je premagal Firbec. Pridna bod. Italijan je najprej hotel, da mu poziram v spodnjem perilu. I have plenty of time. To sem še prenesla, čeprav me je snimal s kamero. Potem je hotel, da se sličem do konca. Hotel je, da se dava dol. Da odjeb. Še vreme, ne glede na to, ali ste z mesta ali z vasi, dobro znati plavati. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lepo se majte.